Ane cempala ate basukan, ate bak jagung na tulo darah. Mula pun hawa salam alaikum, waringan kaum Bandung lun sapa. Lepilam dada si juglam jantung, lun dengar pantun Pak PRK. Wante lun dengar Pak Men pantun, alon-alon dalam media. Rimong gena sewa kandalun, kanu tem dukung komunitas Kopa. Moga bermaju komunitas pantun, ilmu ku dukung walau doa. Bapak Tarmizi Trimong Salilon dan kakak Dalon Ali Sabana, serta Pak Mukhtar Setaris Pantun, Abu Pabrik Lona ikut serta. Gedek Maria Trimong Salilon, serta Bang Betong Dek Cut Sarah, Nabang Kuala serta Dek Talun, yang hobi pantun di Nagan Raya.